سلام تخطات تنايز channel كما يتخونوا تصبوا كتكونوا ناي وترو تمنيتنا يوم لومون كم وترو نخلو زيناتاتنا عالم فتشنا العلا قداس نزلهم مهارتنا قداس تنزبلنا يوم تحسوتات حزنا لكم قريبنا لنا حساب موداتا مسانا كتصنحوا كتجمروا خلوهم دما بلايك انت جمركم دسيب لنا تتحسونا بكالك بتسخل نتسعرنا دما حقز كونه يغل نايلو مارستي تكا كم يوكرين كالفي المخميلي جمرا لكن رينا من البات زنا غرزي محجون جمير نيرنديو يوكرين أبز حج بس حتى زلا أبكل تشنا أسرت أربعتنا أبكم يكونوا تات نيران تيلكمني حج بز حج نريا هجر كترداكم كتفتنيا سلمتاي كجمر كلوت نجارات أب السودان رينايو زجودايزي أب كلوت هجرات ما بزح رينايو كم لديمقراطيك عصت تباهي زي جمر كم يجرات هجر أبزيت وز عزق تخم تغل أوروبا يمزيهم زجبر زلوا عجول بزعبا من زارب اللغو أبز كن رينا كابو تمليسنا أب قداينا يوكرين تبص حزال خاخن رينا مالتيو. Prime Minister Irakli Kobakidze has said that President Salameh Zurabashvili, who is from a different political party, must leave office when her term ends this month. The Prime Minister's comments came after Zurabashvili declared she wouldn't step down, saying Parliament has no authority to appoint her successor following last month's disputed elections. In his address, Prime Minister Kobakidze also ruled out a rerun of the contested vote. Thousands of Georgians have been gathering in the capital to انتاي نرى لنا بيوكرين اب جورجيا زبال حجر ابي مخان جورجيا زي تفلطوا كتلو سلا تقولوا الزون اجي ناب راشا مداوبتنا راشا زغون هجريو زياتري وازلوخ ميا جورجيا تبال بتبلع على زلو راشا كونكولو يوكرين ابي لو ابزل يوكرين زي يوكرين تري واللهم يوكرين ابزلو يوكرين زيو and then ابزدما جورجيا زبال الله ابز تحت راشا يو بلاك سي تي تصليم بحر زبهال امونغو زلو سيز كله نريو زلنا ابز بلاك سي زلو صقمي كالون الله بزي تري وان دحركم مولدوفا زبهال ون الله ابز حلفه اب مولدوفا ون برتع زخونه كركر امونغو راشان اوروبان تراينيرو اب جورجيا يوكرين كله زين نريو زلنا اوروبا تنيتو زبهال ابزين هاجرات مصين راشا قرقري زل زلو ابزن غده بهاجراتنا مصي راشا نمغرقار بفلاي ز بلاك سي زبهال دما حدا قداس افدغناتهم سلازغونه اوف كورس تركيا ابالنا نيتو سلازغونه تركو ترايا اخلنا يا يبلون يوم كيدمنا بجورجيا اب جورجيا ابت دوبنا راشا كصقعو سلازدلي زلويم اوكي زي مرجع نايت حزب تخوينو انتاي مو صقم الله كتبلو تخوليهم فاين اسي كورنت حتى زلو بتحطو ابي كم زلو اجي كنرينا نايدي زلو صقمات دما كابونا تمهرنا كيس لزلنا protest the government's decision to suspend talks to join the European Union. Our reporter Maria Kadamadze has more. Another tense night of anti-government protests in Tbilisi. Georgians are angry that their government has suspended efforts to join the EU. A decision they believe was influenced by Russia. One of the rooms of the شفينا لنا برتع زخونه اقرقر كمزي ابزن ريوت انا هنا ابزي زلو برتع زخونه سلام سلفي زكاي زلو اغريسيف زخونه ات سلام سلفي اورغانايز زخونه يزبال زلو اوروبا دما ايدي تلو امريكاون ايدوم يتيوم الله ابز غدايزي تدغاغامي ستيت ديبارتمنت نا امريكا نتي سلام دتي جورجيا تخدو زلا كاب ديمقراسي توص الله دليتنا اوروبا ناب اوروبا كن ابالاتنا اوروبا اين دللنا ندعي لهم دليتهم ديكون بحال ديكم اوروبا تكونوا خطبلهم دايم زغبر زلو نقال كفالنا يتعبرت سب في لايلتهم تمار يونيفرسيتي ابوتا زلو قال اورغانايز نغبرو مع تنجو سلا زلو ابو بمنقدهم تغيرهم تسلموا سلفي تكعب يوكرين زي حجي اب جورجيا نريزلنا ترايا منسيات تنسيوم دو خمزي لهم نتمنقس يقبلونهم ديمقراسي دليوم سيروبا كونيوم زلي حلمهم كومي تبايلو اي اوروباتيوم اباينيتو اتيوم هاجرهم بتنتني لا اي تبلع اي تستقوينا لا بزوان زدما راشا وسيداتو زلا وري راح زاتو زلا كتوزدو تخليها كبل جميرو لتمراحناتهم سلازي لك اب يوكرين زرو زلو اتمراحت برايم مينستر اب تريو تناكم كومي زبل زلو از مراحزي زياب يوكرين زرانا بعدنا كوردا يندليون نايبلالو ترجم لهم نحنا اتنا اوروبا يترفنا ابزوانزي هاجرنا بعلنا غنا محاضر ندلنا امريكان اوروبا عندما ايدكم سحبولنا متتتاوبز بوليتيكاناتنا كنتن كقول لكم يبلو لو جن كم زباليلن اذا هاجر زياون لك كمتا يوكرين زغبروا اج انا يوكرين كصبايا خمزغل مجمريو ما يكون انا كنت شنا صرت اربعه دي ولا قالونكو اب جورجيا وندو تفتيريكو دفافيهم جورجيا سانصاراشا كواغوا فتينا من يوكرين حنتنيش ده هاجر يا عم سراوي زي بالله مسراشا كتواغا الى مسفتنت ايدنا بينا عم تمرت مخانو ام راشا متيا وش سومندي ولا قالت دقا بلا تقوتاتي راتو كينات طويل مالتي
ድሕሪኡ ተማሂሮም ነይሮም ስቲል ግን እቲ ፕሮሰስ بدحر مقارجة أمريكا تدفع زلاي زبال نا جورجيا قداي زدالو زلوي نيكست كيس نا يوكرين تتوديو نا بجورجيا قيار كم زغل تكونتات يزن قرزلو انتهينا نرزالنا مشم ديمقراسي هقرات أوروبا قطبان يوتن كميلي بلاش غمزل. With riot police responding forcefully to the demonstrations, protesters used anything that came to hand to block the streets and defend themselves. The Parliament Square has become a real battlefield in the past few days. The people are building up the barricades. The anti-government protesters say this is a battle for the European future. Mariam Kapanadze is one of those pro-EU protesters. So كمزي زعما السلا اتغازيتاتات اتي ميديا كما يجرو نزي يغهارو نتوم سلام وصل فس قبرو زلو بزح كافريج يم زبوم ات منغستي چقوان مخانو غفاعي مخانو اشجر مخانو كمزي عينه سلام وصل في فرنسا كغاطم كلو ግን እንዳይም ዝገብሩ ይናይምና ان كل عاصيوم لتوم نعبز قبرو زلو ጨፋጭፍካ በቦታው متحازيو ميديا ድማ تويتر دي ገለመለ كله كم زعصي يغبرو بنصارو ابعل زين هاجرات متزاو زلين كون كلت ميديا بلا غيرو انتي زبكا تي جورجيا تو حزب جورجيا انا بحق حلمنا ديمقراسي نا بيروبا كاتخم زدل زلو ات منغست دما ጨፍጫፍ مخانو غيرو يزغلص زلو ስለዚህ እቲ መንግስቲ ቃ በዝብዝ ተመረጽ ያብ ዝቀረባ ዋን እጅ ፕራይም ሚኒስተር ዘሎን እቲ ፓርቲ ዘሎን ህዝቢ መሪጽ ኣብ ዝቀረባ ዋን በክንደይ ክርክር ይኸማ ተወዲዩ ኣብ ውሽጢ ብዙሕ ምትትታዊ ይግበር ነይሩ ሽዑ أمريكا زمرجع زقبل يكونن مهنياتو نحن نفوتو سلدي تمرت قبل يكونن نابلو قالوا تاوس سلي بومنيرون ديمقراسي زبال قداماي منጭ متتتاو مخانو كندك زياب چانل زي اب استفلالي هاجرات نغيركم الله ديمقراسي باي ديفينيشن حماق ينبل يلنا اب ديمقراسي كن حنفشفش نختفتر تي زي غرچوچون حنفشفشن نختفتر زقال ليو That's why دما تكم كونسبت زي معربا عالم ديمقراسي بكالوت هاجرات كله بتاع مزدلي حاليوتنا حزب سلا زلو ما يكون توم حزبي قدم ديمقراسي ناتو ممصو ينبر نيرم يم زواصو منغتات اللوم ناتو ما غباب اللوم ديمقراسي كاتولم زدفو ግን ንምትታው ትዝቀለለ ስለ ዝኾነ ንኽት ምዝምዝ ትዝቀለለ ስለ ዝኾነ ብፍላይ ድማ ድኻ ሃገር ተቆይኑ ቴክኖሎጂ ተዘይብሉ ሃብቲ ተዘይብሉ ነቲ ከም ተመሪጹ ዘለ መንግስቲ ሽሙ ንኽረክብ ተመራሒ ገንዘብ ኢንቨስት ክንገብረልካ ኢና ክንዲ ዝገለገለ ተይሎም ሕራይ ዝብል ስለዚ ኣብ ስልጣን ክነብር ምንታን ደገፍ ናይ ገንዘብ ዘለዎምን ሓያላትን ስለዝደሊ ናይ ግድን ዓታተ መጋበርያ ክኾን ኣለዎ እዚ ስለ ዝኾነ ድማ ንነዊሕ ሓሲቡ ክኸይድ ኣይክልኒ ካብትናቶም መደብ ክወፅእ ምስ ጀመረ ድማ ካልእ ነቲ ቦትኡ ክትክእ ዝኽእል ካልእ ባህግናይ ሃብትን ባህግናይ ስልጣንን ዘለዎ ይመፅእ ንሱ ድማ ነታ ቦታ ክሕዛ ይኽእል ወላ ኣይኮነን ኣብ ሃገራት ኣፍሪቃን ዝምዕብላ ዘለዋ ሃገራትን ኣብ ምዕብል ዓለም ንሪኦ ኣለና ዶናልድ ትራምፕን ከማል ሃሪስን ናይ ገንዘብ ውጊ ነይሩ ናይ ገንዘብ ውድድር ነይሩ መን ገንዘብ ዝያዳ ኣለዎ እዩ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ብዙሕ ገንዘብ ነይርዎ እዩ ምናልባት ከማል ሃሪስ ካብ ላዕሊ ነይርዋ ክትብሉ ትኽእሉ እዮም ግን እሱ መዓት ገንዘብ መዓት ቢልዮናት ገንዘብ ተዋሂብዎ ነይሩ ስለዚ እዚ ቢልዮናት እዚ ተደይረኺብካ RFK ዝበሃል ነይሩ ክንዶም ገንዘብ ስለ ዘይረኸበ ከመይ ገይሩ ወላ እኳ ካብ ክልቲኦም ዝበልሐ ክልቲኦም ተደሚሮም ርእሶም ክንደይ ናይ RFK ክመፅእ ዝኽእል ተዘይነበረ ንዑ ገዲፎም ነቲ ካልእ ደዋፅኦም መሪፆም ማለት እዩ በቲ ኮይኑ በቲ እቲ ዲሞክራሲ ዝበሃል ቃል በቃሉ ሕማቕ ዘይኮነ ኣጠቃቕማ ናቱ ኣብ ገንዘብ ዝምርኮስ ስለ ዝኾነ ንምትእትታው ድማ ዝዕድም ስለ ዝኾነ ምክንያቱ ልሕሉሕ ዝኾነ ምሕደራ ስለ ዘሎ ሚድያ ድማ ከም ድሌት ክፃወት ስለ ዘሎ ካልኦት ንክኣቱ ትዝቐለለ እዩ She is a lawyer, but since the unrest started, she has been on the streets non-stop. So-called Georgian government that has decided to deprive us from our European future and to stop any negotiation with the European Union, despite the fact that the absolute ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ናብ ኤሮፓ ሕብረት እቲ ኤሮፓ ሕብረት ከዓ ክቕበሎም ዘይደሊ እኮ እዩ ከምዚ ገይሩ ሃፋን ተስፋን ይገብሮም ኣብ መወዳእታ ድማ እቲ ሃገር ትባላዕ እቲ ኩነታት ድማ ኣብ ዘይደሊ መንፈስ ይኸይድ እጂ እዛ ሪፖርት ክንሰማ ክንሓልፍ ኢና ሽዑ Bye for us in Tbilisi. Maria, describe for us what you've seen tonight in the capital. Well, the dispersal at the Parliament Square has started already. I think you can see on the background the police are firing water at the protesters. You probably can see now from the windows of the Parliament, and the area is completely flooded there. The protesters, in response, are launching the. So ከምዚያ ክብሉ ዳርጋ ነዊሕ እዮም ገይሮም ዘለዉ እዞም ሃገር ባዕሎም ሃገሮም ክዕንዉ ይፍትኑ ኣለዉ ማለት ድሌታት ናቶም ዝተፈላለየ ክኸውን ይኽእል እዩ በዚ ዝኸድዎ ዘሎ መንገዲ ግን ክሊርሊ ናበይ ክኸዱ ከም ዝኽእሉ እዚ መንገዲ እዚ ናበይ ክወስዶም ከም ዝኽእል
أبزي تنس ويوا برتع زخونة جيوبوليتيكاو كرفس ناي حيالات أبزلو وجزي نقعب هجركا تفتيركا أخيلك كايو نقعب هجركا تفتيركا أخيلك كاي زي كل زي استوعلوا لا أبزوا نزي روسيا تشاينا أمريكا هجرات عرب كالوت هجرات أوروبا كل أطب بالتعمي أبو ددر سلزلو نشتي نقع عن تفتيركا نتي نقع فتيرو زلو تحاد وجن كال وجن كحق زي قلي تحاد لما كالك حق زي تهاجر بقليلو أب حدا كتوضق تخلص لزي ልዑል ጥንቃቐን ንቕሓትን ዘድልዮ ግዜ ምዃኑ ኣይኮነን ኣብ ኣፍሪካ ኣብ ኤሮጳ ኢና ንሪኦ ዘለና ስለዚ እዚ ዓበ ምስትውዓል ዘድልዮ ግዜ እዩ ኦኬ ምስከር ኣብቲ ካልእ ኩነታት ነዚ ናይ ጆርጅያ ነተኸታተልኩን ክነግረኩም እየ ምክንያቱ ናይ ዩክሬን ከመይ ኢሉ ኣብዚ ማዕቢሉ ኣብቲ መጀመርያ ሚድያ ስለዘይነበርና ኣይተኸታተልናዮን ውግእ ምስ ጀመረ ጥራይ ነሪናዮ እቲ ባክግራውንድ ስለዘይ ተረዳእና ድማ ብትኽክል ክንፈልጦ ይከኣልናን እዚ ግን ትሪእዎ ኣለኹም ኦልሬዲ ከመይ ኢሉ ይበጋገስ ኣሎ ከም ዝናበሉ ትምትትታው ኣበይ ክኸይድ ይኽእል ቀሲልና ክንሪኦ ኢና Latest out of Ukraine with you as you're taking a look at some video right there. Millions of households were left without power after Russia conducted a massive attack against Ukraine's energy infrastructure, firing nearly 200 missiles and drones. Ukrainian officials said that attack happened on Thursday. Now, this was Russia's second major aerial attack on Ukraine's power grid in less than 2 weeks. Ukraine's energy minister سونتاينا نرجع لنا روسيا برتع زخونة مدقعتي أب يوكرين تجبر كم زلا أب يوكرين بفلاي دما أبتي تعتبر تناي ساعات بتعمي تهرمو خم زلا بتي جابنا ساعات ويون أبتي وينتري زلا بزوانزي كم كنتاتو كم عدو أبجليو بزح برد بريدو خم زلا لذي أكم زوان تي إلكتريك قرص كله تقري تي برهان زي ملا وقال ملا مقبب إلكتريك و everything أب إلكتريك زمركوس أب زمرة عالم تفلتينا ስለዚ ካብ ወፃኢ ሰብ ከመይ ኢሉ ክነብር ይኽእል ዓውደ ኩናት ድማ ርሱ ናብ ዘለዎ ኣሉ ንማንም ትምነዮ ኩነታት ኣይኮነን ኣብ ዩክሬን ዘሎ እዚ ኩነታት እዚ ጠጠው ክብል ድማ ማንም ክፅዕር እዩ ዝግብኦ ኩለን ሃገራት ድማ ነዚ ጠጠው ንምባል ክጓያይ ዝግበአን ግን ከምኡ ይኮና ንርኢ ዘለና እቲ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ኣዝዩ ከቢድ ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና ምክንያቱ ነቲ ኩናት ዘጋድድ እምበር ነቲ ሓድሽ ኩነታት ዝዕድም ኩነታት ንርኢ ኣለና እዚ እውን ሰራዊት ናይ ዩክሬን ሰራዊት ናይ ራሽያ ብናይ ኮርያ ይድገፍ ኣሎ ኮርያ ኢዳ ኣይትያላ ራሽያ ከምዚ ትረክብ ኣላ እናተባሃለ እቲ ዘረባ ቀፃሊ ዝቕፅል ዘሎ ነቲ ኩናት ድማ መመሊሱ የሕይሎን የግድዶን ኣሎ ብርቱዕ ኩናት ስለ ዘሎ ነቲ ኩናት ክንሪአኩም ስለዘይንደሊና ሸፊናዮ ዘለና እቲ ኩናት ዝቃፀልን ዝፍንጀርን ኣገዳስነት እውን የብሉን ከምዚ ኢሉ ከሎ እቲ ኤሮጳ ዝገብሮ ዘሎ መንገዲ ረአዩ እዚኣ ሕጂ ኣብዚኣ ስምዕዋ ክንዲ ኤሮጳ ናበይ ከይድ ከም ዘለካ ክርዳእኩም እዩ EU's new foreign policy chief, Kaja Kallas, has arrived in Ukraine in a symbolic show of support for Kyiv. She's visiting the capital along with the new head of the European Council, Antonio Costa. It's the very first day of their terms in office. The leaders are keen to demonstrate that the bloc remains firm on backing Kyiv. ዞም ትሪእዎም ዘለኹም ብፀጋም ዘለው ብፍላይ እታ ቅድሚት ዘላ ካያ ካላስ ትበሃል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኤሮጳዊ ሕብረት ኮይና ተመሪፃ ዘላ እያ ስለዚ ናይ ፎሬን ፖሊሲ ናይ ወፃኢ ፖሊሲ ናይ ኤሮጳ ኣብ ትሕቲ እዚኣ ክኸውን ቀዳማይ ጉዕዞኦ ድማ ንኪየቭ ንዩክሬን እዩ ኮይኑ ዘሎ ብጀካ ናይ ዩክሬን ኣብ ካልእ ክትዛረብ ኣነ ሰሚዐያ ኣይፈልጥን ነዊሕ እዋን ተኸታቲለያ ነዊሕ እዋን ኣብ ዝምፅአኩም ኣምፅአልኩም ኣለኹ ብጀካ እቲ ንኩናት ንዩክሬን ንራሽያ ከመይ ጌርና ነውድኻ እንተዘይኮይኑ ኤሮጳ ከመይ ጌራ ፖሊሲ ናታ ከተመሃራላ ከመይ ክትከውን ኣላ ኣብ ካልእ እንታይ ክትከውን ኣላ ብሕጂ ኢና ክንሪኣ ኣብ ናይ ዩክሬን እንተኮይኑ ግን ኣሰልቺ ናይቲ ናታ መርገፂ ራሽያ ክትወድቕ ኣለዋ ክትሰዓር ኣለዋ ዝብል ኣዝዩ ተሪር ዝኾነ መርገፂ ዘለዋ እያ እዚ እንታይ ዓይነት ዲፕሎማሲ ክህሉ ምስ ራሽያ ካብ ናይዚኣ መርሕነት ኢኻ ትርኢ ፍሉይ ዝኾነ ፅልኢ ኣብ ልዕሊ ራሽያ ከም ዘለዋ ብራሽያ ድማ ብላክ ሊስት እያ እዚኣ ሰብ እዚኣ ተደላይ ሰብ እያ ብገበን ትድለ ሰብ እያ ስለዚ እንታይ ዓይነት ዲፕሎማሲ ክህሉ ከም ዝኽእል ዊ ዶንት ኖው ብሕጂ ኢና ክንሪኦ ግን ንዩክሬን ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ጎኑ ጠጠው ዝበለት መራሒት ተመሪፃ ከም ዘላ እንታይ ክገብረሎም እያ ንዩክሬን ድማ ቀሲልና ሓቢርና Ukraine is struggling to fend off a grinding Russian offensive with US support thrown into doubt by Donald Trump's return to office in January. The visit comes as the EU increases its exports of electricity to Ukraine. Russia has again hammered the Ukrainian power grid with air attacks as cold weather sets in. The EU has already spent 2 billion euros to keep Ukrainians warm. እንታይ እስከ ይገብሩለው እቲ ዝሕዝን ክፋል ናቱ ማለት እዩ ነዚ ኩሉ ሰዓት ራሽያ ትሰብሮ ዘላ ክፅግንዎ ወይ እውን መተካእታ ናቱ ካብ ኤሮጳ ብዙሕ ገንዘብ እናውፅኡ ኤሌክትሪክ ናብ ዩክሬን ክእትዉ ይፍትኑ ኣለዉ እቲ ፀገም ግን እንታይ እዩ
ንሳቶም ሓድሽ ክጽግኑ ይፍትኑ ራሻ ድማ ተፍርሶ ምክንያቱ ነቲ ኩናት ኢኻ መፍትሒ ክትገብረሉ ዘለካ ተድዮም ኣለኹም ቲጋ ሰረቶ ኮይንካ ውሕጅ እናኸደ ከሎ ገለመለ ዘይኮነስ ተኺልካ ውሕጅ ኣብ ዘይብሉ ግዜ ኢኻ ትዲጋ ኣዳኣሊኻ ክፀንሕ ዘለካ እንተደየለ ኣብዚ ቅፅል ዘሎ እዚ ዝገበርካዮ ከፍርሰልካ ስለ ዝኽእል ጥንቃቐ የድልየ እዩ ኣብዚ ግን دايم زغبر زلو نت ببصرت نت كوينات تطوق بلو خند زفتنو وي معلب كروخ بلو خند زفتنو اتكوينات ناقصلسي الكتريك كنعري لمنا يا قال هايبرسونيك سديد داي قاي بتنو نتغريت اتي انا جمع دبر زلو وجن دايم زبل زلو اتزقللن اتزبلت مفتح قديفهم اير ديفنس سيستم كان بزحلنا سو بفصم نتي زغطم زلو زغاطم زلو انوت اي تقبلون الله كقصل الله زكوينات زي راشا سي كسبت ود سي كنودع لنا مو كنسعر لنا زبل منفس ابرسوم سلوزولتهم إليت كل زعنوات زي كم نورمال يمدري ودلو has committed another 160 million for this winter. DW correspondent Anchal Vora reports from Brussels. Russia's targeted attacks have left Ukrainian power plants charred and plunged parts of the country into darkness. Experts have predicted that as temperatures plummet and demand for electricity increases, blackouts could get as long as 18 hours a day in some areas. In a bid to keep Ukrainians warm this winter, the European Union will now increase electricity exports that can cover up to 15% of the country's total needs this winter. It will also provide money for power equipment. So, the European Hybrid Nazi Hitrat Nazi Shigragat Imuzolo, Maftik Honi Zibolo, Konatat Weka بتي بجنزبي حجزالله بتدمع كابتن أطوب إلكتريك بتدوبات حجرات كيرو كسجرولهم يفتنالله لذي بحفشة نتزلوا كنتات نكغير زغل وين كنتات كفتة زغل زبلوه كله قبريهم زفتن زلوا سكن اسمعي أنا تمر 80% of Ukraine's thermal plants have been destroyed and a third of the hydropower capacity. So this is where we will concentrate our repair efforts with the aim to restoring 2.5 gigawatt of capacity this winter. Last week, the EU offered financial support to one of Ukraine's biggest electricity companies, DTEK, for new equipment. DTEK said it faced the latest Russian attack on one of its power plants just this week. It was a lot of damage. سبحفشة نساتهم نتكونت نكغيرو نتحجز كجوري أوروبا معاد جنزب يوتشلو رشاد ما استراتيجيك لنتي باور نوعيات حرم زلا سلامتاي التسب كنت قتلو سلازي تدل زلا تكوينات نخود تعطن مفتاري زقبر زلو كوينات نخود تقينو سمنا عبروك خبدالو اسكبدا دما سب حفيلون نتمرحتي كاليوم يخل خون زبل امنتي زلو زي نفسه زقاله كوينات سلازخونه سلامتاي كم قبرلو زبحال نجر يلا كويناتنا نرزلنا هي واتساب زحل قال زلو برتع كوينات سلازخونه صلايخا بخمي كتداخمه تخل نت كوينات بخمي تطو كتبلو تخل دما سلكا زواص كان منقد تقبريخا انت زي اللي ابت اولا متي خدما زبلص مفتح كركب متخاله نتات اولا جن سلا زي دلي وازلو انه غزيو كغبر زخل يلن ابز سمعوا هج حدا كابتم ناي امريكا إليت وي ناي دونالد ترامب حاجي زلو سبنت غداي تقدم كزارب كل داي قربت فيديو General, this afternoon has been this appeal that Zelensky has made to NATO to commit to a no-fly zone over Ukraine, which would basically use the color blue because NATO is known as the Blue Force, and that would basically make all of this an area, I guess, north of Crimea, where Russian planes could not fly. Here's what Jens Stoltenberg, the NATO Secretary General, said about it: "We are not part of this conflict, and we have a responsibility to ensure it does not escalate and spread beyond Ukraine. We understand the desperation, but we also believe that if we did that, a no-fly zone, we would end up with something that could lead to a full-fledged war in Europe involving much more countries and much more suffering." But General, you say that there is a way to do it. How? Well, sometimes زبلو زلو زعتزلتي دونالد ترامب ابزوانزي سبيشال انفوي ني يوكرين يلو مريص وزليو زي قدم استغبر فيديو كمناتي مرداتا جنتايو تي قدم تي نو فلاي زون كغبرو ابز زربلو زنبره يوكرين تي نيتو سي حيل ابز نبرلو راشا افت مجمريا كفالنا تكويناتيو نو فلاي زون تغيروم حيل اير ناي راشا كفلاي كغبر كله كود قوانت النفرتي ابزيت حيل كلهم تعبيد كلهم ززاربو زنبرو حجغنا بكمي درجه تبصحلو صنهلنا رينا بحفشا زي دونالد ترامب مريصو ابز قميت امتي وزلو سب حنت تراي حنت نطفتراي زلاتو جلجل سب تسفات بنبر جل كابتوم ديب ناي كوينات وور مونجرز ويون كابتي ناي كوينات مسفحفح
ሜንታሊቲ ዘለዎም ኣሜሪካውያን ምዃኑ እዩ ዝንገር ትንኮ ዶናልድ ትራምፕ ዝገበሮ ዝብሉ እሙን ኣገልጋልናቱ ስለ ዝኾነ ስለዚ ንሱ ዶናልድ ትራምፕ ዝበሎ ክገብር ዝኽእል ሰብ ስለ ዝኾነ ገይርዎ ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘሎ እምበር ናቱ መርገፂ ንባዕሉ ሓደገኛ ሰብ ምዃኑ ምግንዛብ የድሊ ናይ ኩናት መንፈስ ዘለዎ ሰብ ምዃኑ ዋላ እቲ ናሽናል ሴኩሪቲ ኩላቶም ቶም ገይርዎም ዘሎ ኣብቲ ኩናት ካብቲ ወልፊ ኩናት እቲ ኤሊት ናይ ኣሜሪካ ካብቲ ናይ ኩናት መንፈስ ክወፅእ ዝኽእል ኣይኮነን ሳሕቲ እዮም ዘለዉ ነቲ ኩናት ዝፅየንዎ ኣብቲ ናይ ኩናት ዓውዲ ዘየለዉ ብኦም ዘይክፈሉ ዘለዉ I think there is. And look, I think we're walking into Act 2 of a Greek tragedy. And that Act 2 will start with them, the Russians going into the major built-up areas, primarily Kyiv, a city of 3 million. And you're going to see street-to-street fighting. You're going to see a lot of casualties out there, civilian casualties. And I think when you start seeing those visions of those people dying, the civilians, I think the world's going to say, you know, I'm tired of this. Enough, stop. And I think what the United States could do is not get NATO involved, but they can go to the UN. And they could say under Articles 27 and 52, wait a second, there's a way to do this. Have a UN no-fly zone, not a NATO no-fly zone where Article 5 doesn't apply. And who would enforce that? Well, the UN, we would probably involve it under UN cover. But under both of those articles, all you need is 9 of the 15 votes. كل عينت انتتاتن تنتناتاتن قلملن نزنتن بزعي تزريبو انا توكي هيد سبلوم زم ناي زربا كيلاتات تلفزيونات متيوم بزع استراتيجيات اوتيوم يوم حسابات تمنشيو الرياليتي كن راشا دفيا وشتي تياتو مالا سور يدو ناويو جنتاي تقبر سراينا يوكرين تداقيم له نيتو اصواراتو وديلو سو next step እንታዩ ራሽያ ድማ ምሉ ብርቱዕ ዝኾነ ወታደራዊ ዓቕሚ ከም ዘለዎ ኣፍሊጣ ኣላ ሚሳይላት ናታ መመሊሱ ራዕዲ ይፈጥር ኣሎ ስለዚ ካብዚ ናበይ ክትቅፅል ትኽእል ገለገለ ነዚ ጀነራል ተወሪፁ ዘሎ ብዛዕባ ሪቶ ዘለዎም ክንዛረብ ነዚ ሕጂ ዶናልድ ትራምፕ ከም ስፔሻል ኤንቮይ ገይርዎ ዘሎ እስካብ ዝስምዑ these fantasies that some negotiating trick is going to somehow make Putin forget that he has all the cards. Was announced this week that General Keith Kellogg, former national security advisor to the vice president of the first Trump administration, is a special envoy for Trump for Ukraine when he takes office on January 20th. And a lot of people are saying this guy will come in because of all of his experience and surely he'll help the matter. This man will play a key role in all future U.S. negotiations. Keith Kellogg is a Vietnam War veteran who served as National Security Advisor to Vice President Mike Pence in the first Trump administration. In April, he published a strategy paper suggesting battle lines should be frozen and both sides should be forced to enter peace talks. Under his plan, any future U.S. military aid would be contingent on Ukraine joining the talks, and if Moscow refused, the U.S. would increase its support of Ukraine. As added incentive for Russia, Ukraine's desire to join NATO would be put off for an extended period. So here's one of the first problems. So እዚ ሰብ እዚ ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ሓደ ፔፐር ፅሒፍ ነይሩ ሓደ ሓሳብ ኣቕሪቡ ነይሩ ከም ብፅሑፍ ኣቕሪብዎ ነይሩ እቲ ሓሳብ ድማ ኣብ መንጎም ሽምግልና ንክግበር እቲ ኩናት ኣብዚ ዘለዎ ፍሪዝ ካውን ጠጠው ክብል ዝዝሕሕ ሒዞሞ ዘለዎ ሒዞም ጠጠው ክብሉ ካብቲ ቦታት ዘይምቕፃል ንክገብሩ ንዑ ምስ ገበሩ ድማ እቲ ብዝተኻለ መጠን ራሻ ዝኾነ ይኹን ምንቅስቓስ ንኸይትገብር ፀቕጢ ክግበር ኣላ እንድሕሪ ራሻ ንዑ ጥሒሳ ክትከይድ ኮይና ድማ ኣሜሪካ ሰፊሕ ዝኾነ ወታደራዊ ሓገዝ ንዩክሬን ክትህብ ምዃና መጠንቀቕታ ክወሃብ ከም ዘሎ ንራሻ ንዩክሬን ድማ ኣካል ናይ ኔቶ ወይ ናይ ኤውሮጳ ዘይኮነስ ኣብ ነዊሕ ግዜ ክግበር ክእል ሕጂ ግን ኣይግበርን እዩ ኩሉ እዚ ፕላናት እዚ ንሱ ዘቕረበ እዩ ራሻ እንታይ ትደሊ ግን ክትክል ኣለካ ምክንያቱ ነዚ ኩናት ጠጠው ነብሎ ንግዜኡ እንድሕሪ ኢልካ ቅድሚ ሕጂ ከም ኢሎም ንዩክሬን ከመይ ገይሮም ከም ዘዕጠቕዋ ይፈልጡ እዮም ስለዚ ራሻ ክቕበልዎ ኣይኮኑን ናይ ሓዋሩ ፍታሕ እዮም ክረኽቡ ነቲ ኩነታት ነቲ ሰራዊት ናይ ራሽያ ናይ ዩክሬን ኣዳኺሞሞ ስለ ዘለዉ ካልእ ነገር ሞቢላይዜሽን ገይሮም ካልእ ታክቲክ ግዜ ወሲዶም ንክወስዱ ራሽያ ከተፍቅድ ኣይኮነትን ስለዚ በዚ ትሪክ ዶ በዚ ቴክኒክ ዶ በዚ ሽጣራ ዶ በዚ ከምዚ ጌርካ ኢልካ ዝበሃል የለን ኣብ ባይታ ስዒሮም ስለ ዘለዉ ራሽያ ጠለባት ናይ ራሽያ ማሊእኻ ኢኻ ነዚ ኩናት ጠጠው ከተብሎ ትኽእል እዩ ዝብል ዘሎ እዚ ወታደራዊ ክኢላ ናይ ኣሜሪካ I see with the elevation of Keith Kellogg. He published late spring this idea of how he would solve the Ukraine problem if he were to come in, if Trump were to win, etc. This is what he would advise. And you hear what he thinks is a leverage for the U.S. side is that if Putin isn't willing to negotiate the way we want, and by the way, a version of this was voiced by Sebastian Gorka about a week or so ago. If Putin doesn't play ball, then we'll come in and flood the zone. What's been given so far will be peanuts, said Gorka, in comparison to what we've done here. Kellogg had a similar comment there that we will continue to supply Ukraine with more and more weapons. That's where I got, like, were you actually a general? It says in that clip there that he was a Vietnam veteran. So he had combat experience apparently on the ground. I don't know actually what he did in Vietnam, but one would have to wonder, do you not know how war works?
because that's not, you're not going to be putting pressure on Putin by giving Zelensky more weapons, which already he doesn't have enough men to use. Russia's already more than 2-to-1 advantage inside. ጽቡቅ ገይሩ ዝምልሰሉ ዘሎ ኣበይናይ ግንባራት ተዋጊኡ ከምርዳቢና ለይሉ ሓደ ዩክሬን ሰራዊት የብላን ኣብዚ እዋን ናይ ኣፅዋር ፀገም ኣይኮነን ዘለዋ ናይ ሰራዊት ፀገም እዩ ዘለዋ ኢሉ ካልኣይ እቲ ኩነታት ናይ ተዓውደ ኩናት ኣበይ በፂሕ ኣሎ ብዙሕ ኣፅዋር ንዩክሬን ሂብካ እንታይ ካ ክትገብር ትኽእል እቲ ማለት ዘይተገበረ ወይ እውን ዘይተፈተነ ነገርሲ እንታይ ካ ክትፈጥር ትኽእል ዝብል ሕቶ እዩ ዝቕርብ ዘሎ ኣብዚ ዘሎ ኩሉ ክግበር ዝኽእል ኩሉ ገይሮም እዮም they couldn't do ዝተረፎም ነገርሲ የለን ዘይገበርዎሲ ዓበይቲ ኣፅዋራት ሓደ ኣፅዋራት ኣለዎ ንዕን ዘይሃቡ ገለገለ ክብል ክእል ክኸውን ይሰብ ግን ኣነ ክሪኦ ከለኹ እቲ ዓበይቲ ኣፅዋራት ዘይሃብዎ ንዓታቶም ፀገም ስለ ዝፈጥር እዩ ራሻ ከምቲ ናቶም ዓበይቲ ኣፅዋራት ስለ ዘለዋ እቲ ዓበይቲ ኣፅዋራት ድማ ብፍላይ ኣብ ዝለንቀነ ዝፈተነቶ ሚሳይል ድማ ንኩላ ኤውሮጳ ሸራራ ኣይትይላ ኣሎ ምክንያቱ ንኤውሮጳ ጥራይካ ኣይኮነን ንሙሉእ ዓለም ዋላ ንኣሜሪካ እቲ ሚሳይል እቲ ናይ ኒኩለር መወዳድርቲ እዩ ኒኩለራዊ ዘይኮነ ራሻ ክትጥቀመሉ ስለትኽእል ኒኩለር ኣይኮነን ናይ ኒኩለራዊ ዓቕሚ ፅልዋ ዘለዎ ሚሳይል እንድሕር ኮይኑ እንድሕር መፂካ ሃይፐርሶኒካ ስለ ዝኾነ ክትከላኸሎ ይትኽእልኒ ኢኻ ስለዚ ዝኾነ ኤር ዲፌንስ ሲስተም ክከላኸሎ ይክእልኒ ምስ መፀ ግን ሓደ ዓብይ ዕንወት ከውርደልካ ዝኽእል ሚሳይል እዩ ስለዚ ንዑ እንተፈኒዮም ኢልካ ክትገብሮ ትኽእል ነገር የብልካ ምናልባት ንዑ መከላኸሊ ክትሰርሕ ኣለካ that's going to take a lot of ነዊሕ ግዜ ይክወስድ ኣነ ኣዋርሕ ድዩ ዓመታት ድዩ ዋላ ዓሰርተታት ዓመታት እውን ክኸውን ይኽእል ብቐሊሉ ዝምዕብል ነገራት ኣይኮነንኩም ስለዚ እቲ ዝብልዎ ዘለዉ ብኣፎም ፈፈኪሮም ዝመፅዋ ዝምረይዎም እቲ ኢሊት ናይ ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ፖሊሲ ክኽተል ብሕጂ ንክንሪኦ ግን እቲ ዕንደራ ናቶም ግን ስቲል ይቕፅል ኣሎ On the Ukraine-Russia war, let's welcome the Foundation for Defense of Democracy's founder and president and a personal friend of many years, one of the smartest guys I know, Cliff May. Cliff, great to have you here. Great to see you. Hope you had a great Thanksgiving. I did. Boy, the news doesn't take a break, and we've got several hot fronts, as they say. But let's start, Cliff, with this Zelensky maybe suggesting, because he has been steadfast, I interviewed him back in July, he's been steadfast on not yielding any territory, recognizing any territory Russians gained. What do you make of this latest development? ሰንታይም ዝብሉ ዘለዉ ዘለንስኪ ንነዊሕ እዋን ዝኾነ ይኹን መሬት ክንህብ ኣይኮናን መሬት ናይ ዩክሬን ተወሲዱ ንዘተ ሰላም ዩክሬን ክትገብር ኣለዋ ዝብሉ ፅሉላት እዮም ገለ መለ እናበለ እዩ ዝምድር ነይሩ ኣብዚ እዋን እዚ ግን መርገፂኡ ቀይሩ ከም ዘሎ እታ ቀይርዋ ዘሎ ዝብልዋ ዘሎ እስከ ክንሰማሳ what is going on ክልተ ቪድዮታት ክምለሳ ኢና ነዚ ሽዑ So just 50 days until President-elect Trump takes office, Ukrainian President Zelensky now says he would give up territory to Russia in exchange for NATO protection if it means ending the war. It's a sharp reversal from his previous stance, but as our next guest points out, is consistent with Trump's... سنتين عند ردلنا زلنسكي مريت تتوسيدو دلوك خير خلي تتريف دلوك رايب سلام كنا برنا خلينا زبل زربا دونالد ترامب بتحر مقارجات زفترو زلو سقط مخاني زنقر زلو سلازي دونالد ترامب ولا قاتهم سوز مرصوم زلو سبات دسكفو سبات تخونو بوليس ناتوك بتحر مقارجا يسرح كم زلو يزنقر زغا بتحر مقارجا يزراربو خم زلون ني زلنسكي دما زقوني يكون حقسك بكم زي كونه نتنسوز دلي زلو انت زي جيرو حقسك بكم زي كونه زقوني يكون دقاف كركب كم زي جيرو يزارب سلو زلو ينزي مرقصيتات مغيار جمير زلو سلازي دونالد ترامب منالباتهم تيم ناتو عندار زرباك زربو خليهم نغزيونتي كونتات كي بلاشو دي ولا نبور ناتهم نخيغتفو بحفشا ناي دونالد ترامب بوليسي كن بدحر مغارجا كم سرح زلو ويون لوط يمص كم زلو زلنسكي دما اتي ناي دمصي ويون مرقص مقيار زغبر زلو كابتي كموصو زخل ويون زنغرو زلو صاط ناي دونالد ترامب مخانو زنغر حبريتاونالو push to end the war. Former U.S. Ambassador to NATO, Kurt Volker, served as Trump's special representative for Ukraine negotiations. He joins us now. Thank you so much for joining us. Explain to me, I'd love to know, and I think all of us want to know, what does NATO protections mean? Because it feels like a lot of this war was promulgated by the idea that Ukraine may join NATO and the fear Russia has of that. Yeah. سنتي حتى لو نزل سبزي دون مريت توسيدو دلك خير خلي قلنا تتعرف زلو ناي نيتو بروتكشن وين نيتو كلا خللنا زغوني يكون سلال كلونا لو بتعتنوتي نيتو قليل نيرو انتهي حتى له زغلو كنا جمير زلو بمسرته يوكرين ام نيتو كتات سلز جمرد دو يكون انت مخنيات كمي جيري يجي ابت نيغوسيشنز قالنا نيتو
protection نخرج بيلو زحت زلو كم يجري كون زغل بوتين بخمي يكفك النزيب. Well, people do have that idea, and I have to say that part's wrong. This war was created by Vladimir Putin because he wants to eliminate Ukraine as an independent state. He's written about this. He says it ought to belong to Russia, and he wants to eliminate any Ukrainian sense of identity. Now, what NATO does, NATO is an organization of countries, including the United States, but mainly in Europe, who say that we're going to stand together. Any attack on any of us, we're all going to respond. And what that does is it deters anyone from attacking. Putin has never attacked a NATO country. He's only attacked nearby neighboring countries like Ukraine or Georgia. So what Ukraine is now saying is, okay, we know we're not going to get the territory back militarily right now. We'll have a long-term dispute in a divided country, just like Germany was for many years after World War II. But if we can get the majority of Ukraine into NATO and safe, that'll prevent future wars. And that's what they're talking about. So just to So شكرا ليو تزبلوز لو يوكرين راشا نتمولو يوكرين من النتن حجرن كتفي له خمس جمهوري زرب زلو of course كمقابليو زي خاص جر مكا بجكة تناي دونالد ترامب زربا بمولهم طم اللي تابتنا تسركل زنا براب زحلفة من محدار بمولهم أكل ناي تكوينات كسفح في دليل سبات مخانميو لذي كند من تاي أبتي اللي تنا أمريكا تناي كوينات مسفح أتيكم زول بزي خاطري إذا حدش ويف ناي دونالد ترامب ناي ماجا تمنى سي بفلاي تقلل لك كابت كوينات كن وسالنا زبل دا أيام برتي واشنطن كوفيلو بلوبي بقى لما لازنا برسب نهرغينو بتكوينات نقتل ربحانات كابيو استفل عليه من قدي أب ميديا ما تشوف زارب كل ده نتكوينات نمسمع فاي that's why main stream media مكتتال كسع كندي حدقة قبل أبسبات كم زفتر نكابز ميديا زيا سلزر حق زلوا يتمنى سيد ما نتكوينات جزئية نزلوا نعمتات بز ميديا غيرهم تكوينات تونكم مفتوحين مخانون أمريكا وتهدروا عاملات هذا ما مفتحنا شجرات مخانو غيرهم من وصنيا انت تحقق انت كوين سنيو ساتوم مخانو من جنايت باسن اغرغرن شجرن لذي نامنيتو كاتو كم زي كل درو نامنيته متاو بقيع مسمر مخانو يوكرين كن يفلطيو doesn't want to yield territory, of course. He understands Trump's coming in. He understands Trump's a deal maker. What does a deal look like? A deal looks like, I think, Ukraine keeps its independence but loses some territory. By the way, there was a war that Russia fought against Finland in 1939 called the Winter War. Again, same kind of thing. The Finns were outnumbered, outgunned, but they did a great job. How did it end? Finland lost 10% of its territory but retained its independence. You could have something like this. Putin only wants an off-ramp if the road ahead of him is bumpy. And everything can be done to make that bumpy. So he says, okay, I will settle for Crimea. I will settle for some of Donbass, but I need to freeze this in place. After it's frozen in place, if that's what happens, then you got to supply a lot of arms to Ukraine so they can deter Russia from a third invasion. That's great insight. So انتهي زبل زلو كلاتهم تا قال انتهي جميرا زلا ني زيلنسكي تا اغري وازلو حسب أباكنا كس كم زلوا توسيد زلا مريت 10% راشا هزاتو زلا نسي خيتكا نتسترف مريت كحسكا قال نتك حليقة لولا نتك حليقة هتقتل تغل زي جيت السوم زبلوا زلوا يوم كل تساتم زاربوا زلوا أزيفتي زت السلام راشا لمينا تقبر زلا جرو يوم زارب زلوا سامي مثل من زلوا راشا قبل تنتي زلوا يا ستكوينات توك قبل كم تلي بتدقق مجالي سألا أبزوان زيد راشا بعقما ونكتودو خم تقوينات ردي والو زيك وسد غليو شجرات كفتر غلي جد نتقوينات كتودو كم تغل قمت كم زلوا نرلنا إذا كان تايزر كازلو ساتم ستيل أب فانتازي إذا ميديا زي the same media زي تريو زلوا بمولو يوكرين تسأر على راشا تدم سيساعد زلزنا براي لذي لو مك أنو غيروا ملحس غيروا يعني شتين وسيلهم كل حنت بزح يكونن لذي نبوتين دماء تحتقد تصرنا هنا توينا زبل تداي تعبيت منفس بفلا يبز فوكس تعرقين دماء أمريكا زورا دري اللي كتب كسل جدا سلازلك كما جيروم نتكونتات over simplify جيروم كم زي أبزي بأفضل لا يبدولو دلو كمي لكودا كم زغلت نجار جيروم يمزغلتهم reality تكون النت أصب يغزر حقه مخانو مجنزاب كدلي مخناتو كومنت زخو نيرو صاب حجي تكوينات كتب أي مقالة نبجاس كنسمع. Watched it with translation, his speech, and I share the view. I think you have that exactly right. I think, you know, the West is trying to downplay the Oreshkin and saying, oh, you know, it's nothing really, it's not important, it's, you know, it's just sort of puff from Putin. It's not. It completely changes the whole paradigm because really. انت يوم زبل زلو أبزي راشا تتكي معتلو زلا ميسايل أبز غرب أزرانا يوم completely نتي game نتي تعوتا نتي نتوقع أو دكوينات يخون نتأكيد أنا معرابنا يراشان completely صغيري له زمي سايل زي تعاقمنا أو
كساب حجي كابرينا سمعنا ينزلنا إلهم نتجيم أي مرابا عالم نعودي ترك جبر زغل كلا خل زغل نعو نراشا نعود نخيت كم خل كل زغل عمي اللهم دي بلوم نيتعتو يبلوم نيخات زلوا بزوان زي سلازي إزراشا كيماتو زلا ميسايل مودادرتنا نيكولر تغينو جن كم نيكولر زي مدة بندر غينو كم أنت سديدات الك أنت هكذا جبر تغل نسخة جو نيكولر دي خاصة دلهم نيكولر كاكا بخاز وزح لهم سو سلازي بتعني confused جيروهم كم زلوا نابي كم زخودت أفيهم كم زلوا يزنقر زلوا. You know, for a long time, since Georges Canaan wrote the long telegram, the aim has always been to sort of push and push at Russia, with the aim of sort of exacerbating what they believe to be the contradictions, the internal contradictions within the system, and to cause it to implode. And by the way, Atlantic Council now says, we need the Georges Canaan model for Iran. So the things, you know, these doctrines don't go away. They just sort of stay on and evolve. And the aim has always been to sort of, you know, push, not necessarily to go to all-out war. بتاع سيستم دما انت كل جزء كم كونسبت زتقام لازم نبرو نراشا مور تعطي مور كدفع لك بكل من قد تعطي بقطبة بقدا بوتادراوي بقلبله سلامتايسو أوش تقلا نجار كتكوس لزخل أوش دما استفل عليه نجار تسدد إذا نجار زي أبراشان أبكالنا أبيرانا يكون عندنا أبير ترايزر رزي سبب زغربا أبزي جقرب سلازي عرفوا كال نجاراتهم وانينهم سلازي حزون برلت منجستي بكل من قد تشوف لقبتي بنشتي مثلا فسرقي بنت تهل كاس ساخت عبسة بس قال نجار ترقي بنعت عبسة قال ملا نجار بتجير كا بقرات وصغلو بتي وتهدراو تسعنو تجبرلو بتي كوينات بتي بإثيوبيا غير كازخونه كوينات كتبقس تفتن بسودان قال نجار كبر تفتن داي مالتي زي امبلوتي حجر نخبتن وش تأتي خسارات تسدد سلزي تغل سلزي واتاكا أو خلوتي هاجر نحت حدو تبالعوك فرسال كاي خاتدالي the same tactic كابراشا دفتن يرنوح أبي إرترات دفتن زنبرة بس سالي أبي رانز فتن زلو سلزي أبي إرترات دفتن زنبرة أتي نساتهم زدك أمولو زنبرة مسارحي هو حد سلستبتني أتدي حريد مثلا من قصد ما حيل كم تناي كدميو سلزي بلو كم تزسوم زدليو مسارحي كهونا ما يكعلن مخنياتو وش تعو قداينا إثيوبيا وفتح سلزي كعلى زلو انتي كوينم ካሉ ነገራት ካ ስለ ዝዓተቶም ናይ ዩክሬን ጉዳይ ኣሎ ናይ እስራኤል ጉዳይ ኣሎ ናይ ቻይና ጉዳይ ኣሎ ስለዚ ካልኦት ቀዳምነታት ስለ ዝዓተቶም እምበር እቲ ሓይልና ኣብ ከምዚ በዓል ኤርትራ ግዜ የብልና ብምባል ሓውሲ ሸለል ኢሎም ማት ገዳ ጥራይ ገይሮም እቲ ነገራት ካብ ናቡ ናብ ካልኦም ዘተኮሩ ይመስሉ እንታይ ዘርእየካ እዚ እቲ ኣሜሪካ ክሳዕ ክንደይ እቲ ፖሊሲ ናታ ኣባኻን ተተኪራ ክንደይ ሽግር ክትፈጥር ከም ትኽእል እዚ ድማ እቲ ሃገር ድማ ክሳዕ ክንደይ ብድሆታት ከጋጥሞም ዝኽእል እዚ ቀደም ይሰርሕ ነይሩ ኤርትራ ኮምፕሊትሊ አይዞሌት ገይሮም ከም ሕሱም ሃሪሞም እዮም ከም ሕሱም ኩሉ ነገራ ኣቕላ ከም ፀባ ገይሮም እዮም እቲ ሃገር ኣብ በዓል ራሻ ክሰርሕ ይከኣልን ሓደ ዓበይቲ ሃገራት እየን ብዙሕ ፀጋታት ዘለዎ ሃገር እያ ተደላይ ፀጋታት ኣለዎ ነዳዲስ ኩለን እየን ዝደልዮ ስለዚ ካብቲ ዋጋ ዘሎ 10% ተግዲሎሞ ብጎደሎ እዮም ሸጥዎ ይብሉ እቲ ኩናት ከጀመረ ከሎ ነዳዲ ካብዚ ሕጂ ዘለዎ ዋጋ ፍርቂ ነይሩ ስለዚ ዋላ እቲ ዲስካውንት ገይሮም ከሎ ካብቲ ቅድሚ ኩናት ዝነበረ ኣብ ዕዳጋ ዝሸጥዎ ዝነበረ ኣፀቢቑ ከቢር ዘሎ ነዳዲ ጋዝ ስለዚ ራሻ ብዙሕ ገንዘብ እዮም ኣብዚ ኩናት እዚ ከሲቦም እንታይ ከምኡ እዮም ዝብሉ እቲ ኩናት ንራሻስ መኽሰባ እዩ ነይሩ እዮም ዝብሉ ነዳዲ ስለ ዝኸበረ መሊሱ መኽሰብ ይፈጢሩሎም እጂ ብኸምቲ ቁጠባ ናይ ራሻ ካብቲ ዝሸጦ ዘሎ ፀጋታት ኣታዊ ስለ ዘለዎ ነቲ ፀጋታት ድማ በቲ እገዳ ጠጠው ክብሉ ዘይከኣሉ ከም በዓል ህንዲ ቻይና ስለ ዘለው ነቲ ራሻ ዝኣክል ገንዘብ ክረክብ ከምኡ እውን እቲ ንግዲ ናቶም ዋላ ሙሉእ ብሙሉእ ከም ቀደሙ ተዘይኮነ ምስ ካልኦት ሃገራት ብምንጋድ ዘድልዮም ነገራት ክረኽቡ ክኢሎም እዮም ኣስዋይቲ ቁጠባ ናቶም ድማ ክረኽቡ ዘይከኣለ እዚ ነገር እዚ ግን ንሳቶም ኣብቲ ፕላን ናቶም ኣብ ካልኦት ሃገራት ከምኡ ይኮኑ ዝፃወትዎ ነይሮም ጠቕላላ ዕፅዋ ኣብቲ መንግስቲ ይፈጥሩ ዝኾነ ንግዲ ክገብር ከም ዘይክእል ኩሉ ነገራት ዓሻሽጎም ነቲ ቁጠባ ፈልከት ክብል ከም ዘይክእል እቲ ህዝቢ ድማ ማራ ከም ዝሓስሞ ይገብርዎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ፕላን ኖርማል እንታይ እዮም ዝገብሩ እቲ ህዝቢ ባዕሉ ተላዒሉ ነቲ መንግስቲ ክቕይሮ እዮም ዝደልዩ ኣብ ኤርትራን ከምኡ ይነበረ ምልዓል ዘይኮነስ እቲ ህዝቢ ክሃድም ካብ ተዓዲ እዮም ዝደልይዎ ነይሮም ምክንያቱ ውሕድ ህዝቢ ስለ ዝኾነ እቲ መሬት ከዓ እኹል ስለ ንዓታትም ኣገዳስነት ስለ ዘሎ እቲ ህዝቢ እንተሃዲሙ እቲ መንግስቲ በይኑ በረውረው ኢሉ ክተርፍ እዩ ኢሎም እዮም ፕላን ገይሮም ነይሮም but to push at Putin as much as possible in order to force him into a all or nothing trap. Either he has to agree to a negotiation which will serve America's interests. The outcome of it will be favorable to
Good evening. Well, this is, as you mentioned, the first time that we have really heard from Ukraine's president saying he's willing to give up territory to achieve peace. And it does look like both Zelensky and Putin, Russia's president, are both willing to work with the incoming administration to get there. Ukrainian President Vladimir Zelensky. So, ንሪኦ ዘለና ዩክሬን እንታይ ኮይና እያ ትበሃል ዘሎ ዩክሬን መሬታ ሒዛቶ ዘላ ራሽያ ሒዛቶ ዘላ ይኺድ ንሕና ግን ናይ ሰላም መንፈስ ዝመፀና እንተኮይኑ ዝብል concept. Natasha, good evening. Well, Zelensky making a major statement towards ending the years-long war with Russia. Zelensky telling Sky News he's willing to temporarily give up invaded. So እዚ ንሪኦ ዘለና ብሓፈሻ እቲ ንዘለንስኪ ዝኸዶ ዘሎ ናይ መርገፂ ምቅያራን ለውጥን ምግባሩ ኢና ንግሪ ዘለና ካልኦት ሃገራት ክንታይ ይገብራ ኣለዋ ሃገራት ኤውሮጳ ብፍላይ እቲ ኣብ ኤውሮጳ ዘለዎም Trump prepares to take office, Ukraine is concerned that US may become reluctant to continue its support. That prospect is also fueling a sense of crisis in Northern Europe and the Baltic nations. The country's leaders have been meeting this week to discuss what to do, and they've agreed to ramp up support for Kyiv. So, European, بفلای تم نوردیک زبالو، نو بالتیک زبالو، کم بحال سویدن، بولند، فنلند، كمون ليتوانيا، قال ملز بحال عاوز له هجرات. دونالد ترامب حجز عند حرته عبيلو نحن انت هنكبر نخليله ما عاد اخي باتاتي زقبر زول حساب بولند مس جرمن مس فرنسا مس يوكي كوينن اخي باي قبر حساب جرمن فرنسا يوكي قال اخي قبر يفتنا حساب تن بالتيك حساب بس بقى ما عاد كونفرنساتي زقبر زولو حيلن مكاب جن بكل دماء تكونتات كم تزدليو يقدر لهم كم زي اللي خاطري The two-day Nordic-Baltic Summit began in Sweden on Wednesday. Heads of government from countries that border Russia, including Finland, Latvia, and Estonia, are taking part. In a joint statement, they called Russia the most significant and direct threat to their long-term security. And they've said So كم نريد زلنا تناب تعالي زلوا حجرات كلها نرويج ديو سويدن ديو دنمارك ديو فنلند ديو تنكالوت كاتن بالتيك ستيتس بالا ساتون بولند قال ملا حويسكا كلاتهم أبتي مسراشا بت بالتيك سلسلة الرهبو كم يجرنا نحنا حبرا وسرح نسرح تنيتو زبهال كلوجن تنيتو أخول سلزي كونه نحنا هذا ما زيادة أنا كسج زخل كنا تاسلو زغنا بتكعنا سلو زغنا هنا كم يجرنا organized نخون تبعه لدما زين هجراتون organized كونا بحدك صراحة يندفتنا دلوا سلازي عبزي وانزي معات وعلاتات كمزي ركبات بلوكس alliance سيز قوم زلوا ولا بتزوبانا نريو زلنا إرترا مسجبت مس سوماليا كالك زي كالوت جلس جبر زلوا تي مدرخ سلا تغير كم قدم رقعت سلازي اللي أبناء زحول كينات عينة زبن سلازلنا حيل خاخت حيل لك كم دما alliance كل وكالو محازوتين شر مشاركتين كل وكاك خلالو تمدرخ زت ألبو قدايون سلو زخونة زخا كابزيرو تبقي سما يكون كيناتن ورب كيناتن برتع زخونة وددر نايتن حيالات دما يرس لزلو نقع أنت تفتيرو لك بقليلو مسكالوت حيلتات كوينهم تركب لها خمس غلو سلازي في لزلو تنهجرات كقوايا ينا نرزالنا وزي كونتات زي نابي كتسوك مع بلغل كاسيلنا كريينا. They will supply more ammunition for Ukraine. Before us lies historic crossroads. It is up to us to choose what path we take for our nations and for Europe. The decisions we make in these coming months will echo for generations to come. The mounting anxiety among those countries is rooted in history and geopolitics. The three Baltic nations, which share borders with Russia, were once annexed by the Soviet Union. That's why they are now taking a hardline stance against their bigger neighbor. NATO has So then under زلنا تي بالتيكس بحال زلو تي يوكرين تري ولا راشا تي كيحيو تلازي تن أو زلو هجرات بمولن تعقيبا تي بولند زبحال تن بالتيكس بحال هجرات كمان ما تي سويدن فنلند تي فنلند أنا بنتابع على زلو سمايون تريهم مس راشا سفه زخونة دوب زلو ويو فنلند تزي بزحر دوب علوم مس راشا سفه زخونة دوب سلزلهم هذا كابتن سكاد فترة لهم زبحال نسيو كلنا تندوب زلوين مس راشا سقعت على بحالتين تسقعت دمام كابيز بقاسيو راشا أبزوان زي كتورم قد هجع برا السوفيت وريرنا نيري زبل منفصل زلو كابي تبقيسهم سلام تايكا مخينهم كتب لا يدخلنيها بحفش عقل أبز عجز زلو راشا كروي قلنا كم تناي قدم كورر زلي ويون كسر حفظ دل حيلي كونن
እዚ ሕጂ ዝኸድዎ ዘሎ ምክንያት መንገዲ ግን ምናልባት ምስ ግዜ ናብ ካልእ ገፁ ክምዕብል ከም ዝኽእል ይርዳእካ እዩ ወላ ካልኣይ ኩናት ዓለም እውን ሕብረተሰብ ከስፋሕፍሕ ኢሉ ይኮነ መፅኡ ናይ ሂትለር ሓይሊ ክወሮ ኢሉ ስለ ዝመፀ ንዑ ሓራ ከውፅእ ክብል ንዑ ክጭፍጭፍ ክብል እዩ ኣብቲ ቦታቲ በፂሑ ናቱ መግዛእቲ ከስፋሕፍሕ ክኢሉ እምበር ኣብቲ ብመሰረቱ እቲ ዝፈጥር ዝነበረ ሓይሊ ሲ ናይ ናዚ ናይ ጀርመን ሓይሊ ነይሩ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ again በመንገዲ ዩክሬን ትኔቶ እዩ ከስፋሕፍሕ ዝፍትን ዘሎ ንዑ ክከላኸል ክብል ንዑ እንተስዒሮማ ግን እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ ብፍላይ ዘን ባልቲክ ሃገራት ዘለዋ ናሽቱ ብዙሕ ኣንጻር ራሻ ጉዕዞ ስለ ዘለዎን መርገፂ ስለ ዘለዎን ራሻ ኣብቲ ቦታቲ እንታይ ኮን ክትገብር ትኸውን ዝብል ዘረባ ግድን ይክህሉ ርግፀኛ ይኮንኩን ርግፀኛ ኮይንካ ክትዛረባ ይትኽእልኒ ኢኻ ካብዚ ኩሉ ንሪኦ ግን ቭላድሚር ፑቲን ናይ መሬት ብሓቂ ከም ዘይብሉ ወይ እውን ምስፍሕፋሕ ናይ ራሻ ድሌት ከም ዘይብሉ እኹል ፀጋታት ከም ዘለዎም እንታይ ዝደሊ ዘሎ ግን ሴኪሪቲ ጋራንቲ ሃቡና ኢልዎም ንኔቶ ኩሉ ግዜ ከተስፋሕፍሑ ከም ዘይትኽእሉን ኣብዚ ጥቃና መፂኹም ከተጨናንቁና ከም ዘይኮንኩምን ጋራንቲ ክትኣትውልና ትኽእሉ ዶ ኢልዎም ኖ ጋራንቲ ዝበሃል ኣይንባካልና ስለ ዝበልዎ እምበር ጋራንቲ ዘይትህቡ ተኮይንኩም ንዓና ኣብ ድርቁ ኺድና መፂኹም ክትፈጥሩልና ትኽእል ሽግር ስለ ዝርዳእና ከነፍቅደልኩም ኣይኮናን ንሕና ዝከኣለና በዓልና ንዓና ዘዋፅእ ጋራንቲ ክንገብር ክንፍትን ኢና ብምባል እዚ ኩናት ናይ ዩክሬን ንሪኦ ኣለና ብታሕቲ እውን ኣብ ጆርጅያ ምፍጣጥ ዝፍጠር ዘሎ ካብኡ ዝብገስ ብሓፈሻ እቲ ኩነታት ኩሉ እናተኸታተልና ናባኹም ከነቕርቦ ክንፍትና ንሕና ንስኻትኩም ድማ ነቲ ንገብሮ ዘለና ፃዕሪ ሓግዙ እናበልናኩም ናይ ሎም ዓርብ ሰብ ዝኽኑ ወዲና ላይ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ምዚኣ ለበዋ ክንገጥፍ ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሓት ባንክታት ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ኤውሮጳ ኣብ ካልእ ኩርናዕ ናይ ዓለም ይጥፍሹን ባንክራፕት ይኾኑን ኣለዉ ስለዚ ገንዘብና ኣብ ሓደ ባንክ ዘይኮነ ኣብ ዝተፈላለዩ ባንክታት ከነሰጋግሮ ይምሕፅነኩም ካልኣይ ገንዘብካ ኣብ ባንክ ወላ ብዙሕ ግበሮ ዳ እምበር ኣብኡ ኮፍ ብምባል ጥቕሚ የብሉን ስለዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣሰት ክላስስ ኣብ ብርክታት ኣብ ክሪፕቶ ኣብ ካልኦት ዓይነት ከም በዓል ወርቂ እውን ኢንቨስት ክንገብሮ ክንክእል ኣለና ዳይቨርሲፊኬሽን ስለ ዘድልየና ሳልሳይ ድማ ቴክኖሎጂ እናተቐየረ ክኸይድ ከሎ ንሕና ማዕርዩ ክንስጉም ክንመሃርን ክንፈልጦን ክንብገስ ኣለና ብዙሕ ዕድላት ድማ ክኸፈቱ እዮም ንጠቀመሎም ንዑ ክሕግዝ ዝኽእል ኮርሳት ኣለና ፕሊዝ ተጠቐምሉ ውፅኢት ከምፃልኩም ድማ እዩ Thank you very much.